Reka rero tubaramutse ndetse tunabahe ikaze mu isaha y'amakuru agezweho muri aka kanya turi kuwa kane tariki ya 31 Nyakanga umwaka ni 2025 ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Bizimana Didier ndetse n'abavuganeza Jonathan igiye kugeza amakuru n'umutoni Beata. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 30 Nyakanga inama y'abaminisitiri yarateranye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bimwe mu byemezo byafatiwe muri iyi nama harimo iteka rya minisitiri rigena amafaranga y'igenzura ry'irekurwa ry'umwuka ku binyabiziga bikoreshwa na moteri harimo n'amapikipiki. Iyi gahunda igamije ngo gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere no guteza imbere ibidukikije n'ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Hanemejwe kandi abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda harimo abahagarariye ibihugu bya Afurika nka Misiri, Mali, Lesotho na Gambia ndetse n'ibyo hanze yayo nka Slovakia. Dukomeje n'amakuru yacu kandi Perezida wa Sena y'u Rwanda ngo yitabiriye inama ya gatandatu y'abaperezida b'inteko ku isi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Honorable Senateri Dr François Xavier Karinda kuri uyu wa kane yagejeje ijambo ku bitabiriye inama ya gatandatu y'abaperezida b'inteko ku isi iri kubera i Geneve mu Busuwisi. Iyi nama ifite insanganyamatsiko igaruka ku butwererane n'ubufatanye bw'inteko zishinga amategeko ku isi mu kugeza amahoro, ubutabera n'iterambere kuri bose. Senateri Dr Karinda yavuze ko muri iyi si yuzuyemo amakimbirane, ibibazo ndetse no kwiyongera k'ubusumbane, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yifuza gushimangira ko ubufatanye ari ingenzi mu kugera kuri ibi byose. Dukomeje n'amakuru y'ubutwererane kandi ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 30 Nyakanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yifatanyije n'abanyamaroke baba mu Rwanda mu kwizihiza isabukuru ya 26 y'umwami Mohamed wa gatandatu amaze ku ngoma. Mu ijambo rya Minisitiri Nduhungirehe yagarutse ku mubano mwiza u Rwanda bufitanye n'iki gihugu cya Maroc mu nzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuhinzi ndetse n'ubuzima. No mu makuru yo mu karere mu turere two mu Rwanda ho Rubavu ngo abahinzi b'ibitunguru barizezwa ko umusaruro wabo utazongera kubahombera. Mu gihe mu karere ka Rubavu hakomeje kuvugwa abahinzi bataka kuba barabuze umusaruro, isoko ry'umusaruro wabo mu murenge wa Kanzenze hari kubakwa uruganda ruzajya rutunganya umusaruro w'ibitunguru. ACP Retired Ndahiro Yoweri uhagarariye imirimo y'iyubakwa ry'uru ruganda yavuganye na mugenzi wacu Yves Mukunde neyemeza ko hari byinshi ruzakemura nirumara kuzura, harimo nko kuba umusaruro w'abahinzi b'ibitunguru utazongera kubahombera mu gihe babaga babuze isoko. Uruganda bazajya bazana umusaruro wabo, nugera hano mu modoka bawururutse, hazaba hariho abakozi bawakira bakawutunganya bagakuraho imyanda aho babisukurira, hanyuma bakabishyira muri za konteneri zikabijyana muri greenhouse iri muri uru ruganda. Greenhouse rero niyo bizaba biruhukiyemo kugira ngo bihure na kondisiyo nziza zituma bidashobora kwangirika, ari naho ngira ngo wenda bashobora kuzajya babishyiramo nk'imiti, noneho bitwarwe muri stock aho bizajya biva bigurishwa. Aha rero muri uru ruganda harimo nyine greenhouse nk'uko nababwiye izajyamo, izaba ibuza umuyaga uturuka hanze cyangwa se ubukonje buturuka hanze kwinjira, cyangwa se n'ubushyuhe buvamo imbere, izaba imeze nta muyaga ushobora kuyijyamo kugira ngo habe birimo bibe conserve. Hano hariho
mu kwezi kwa kabiri nibwo habayeho gutangira imirimo, nibwo navuga nka launching, nibwo halonkinzwe yuko imirimo si n'uruganda rega ni ntuza ni nka navuga yuko ari nka post harvest mu cyongereza, post harvest store cyangwa facility. Nta kintu ruzahindura no gukonserva imyaka gusa. Hanyuma icyo gihe rero ubwo byari mu kwezi kwa kabiri mu matariki abanza, ariko imirimo nyirizina itangira mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu ngubu. Biteganyijwe ko ruzuzura ryari? Ruteganyijwe ko ruzuzura mu kwezi kwa cyenda, hagati y'ukwa cyenda n'ukwa cumi. Imirimo yo kubaka uruganda yatangiye mu kwezi kwa kabiri, biteganyijwe ko imirimo yose yo kurutunganya izarangira mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Uru ruganda n'ibindi byose bizaba birugize bizaba bifite agaciro karenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku 2:08 hano muri studio za BNB Kigali FM twerekeje hanze y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu gihugu cya Sudani. Muri iki gihugu rero yemeje kwakira abimukira benshi b'abanyamahanga bazirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isaba ko ibihano byafatiwe abayobozi bakuru bayo bikurwaho. Mu bayobozi isabira gukuriraho ibihano harimo n'umujyanama mukuru wa Perezida Salva Kiir mu bijyanye n'imari Dr Benjamin Bormer uhabwa amahirwe yo gusimba umukuru w'igihugu. Sudani y'Epfo kandi isaba Amerika gusubizaho viza yakuriweho abaturage bayo muri Mata, igafungura konti z'amadolari ifite muri banki ya New York, ikanashyigikira ko visi perezida wa mbere Riek Machar aburanishwa. Ubutegetsi bw'iki gihugu bwatanze ibi byifuzo nyuma y'aho Amerika icyoherejemo abimukira 8 barimo 7 b'abanyamahanga. Iki gihugu cyo muri Afurika gishaka kwiyegereza cyane Amerika binyuze muri gahunda yo kwakira abimukira b'abanyamahanga, gusa ntacyo Amerika irasubiza ku cyifuzo cyabo. Naho hanze y'umugabane wa Afurika ho ngo Ubuhinde bwahigitse Ubushinwa ku isoko rya telefone zigezweho muri Amerika. Ubuhinde bwahigitse Ubushinwa ku mwanya wa mbere w'ibihugu byohereje telefone zigezweho nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Raporo nshya y'ikigo cy'ubushakashatsi cya Canalys igaragaza ko ku wa 28 Nyakanga muri telefone zigezweho zose zinjiye muri Amerika, Ubuhinde bufitemo 44% mu gihe mu mwaka ushize zari kuri 13%. Ubwiyongere bwa telefone zaturutse mu Buhinde buhuzwa na gahunda ikigo cya Apple cyafashe cyo kongera iPhone zikorerwayo ugereranyije n'umwaka ushize, izakorerwagayo zikaba zariyongereyeho 240%. Icyemezo cya Apple cyo gushyira imbaraga nyinshi mu Buhinde cyaturutse kuri politiki ya Amerika yo kuzamura umusoro w'ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa, aho Ubushinwa kugira ngo politiki y'ubucuruzi irimo kwikunda cyane, aho bashinja Amerika ishinja ko Ubushinwa bugira politiki yo kwikunda cyane mu bucuruzi. Telefone zikorerwa mu Bushinwa zoherezwaga muri Amerika zagabanutseho 25% ugereranyije n'umwaka ushize. Ibi byatumye iki gihugu kiza ku mwanya wa gatatu inyuma y'Ubuhinde ndetse na Vietnam. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yatangaje ko agiye guhana igihugu cy'Ubuhinde kubera gukorana bya hafi n'Uburusiya, agishyiriraho umusoro wa 25% ndetse n'ibihano bitandukanye. Uyu mwanzuro Trump yawufashe nyuma yo gushyiriraho Uburusiya iminsi ntarengwa 10 yo kuba yahagaritse intambara muri Ukraine. Kuwa 30 Nyakanga, ubwo ni ku munsi w'ejo, abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Social, Trump yavuze ko nubwo Ubuhinde ari inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko bajya bakorana ubucuruzi, ariko ngo atishimira imyitwarire yabwo muri iyi minsi, cyane cyane umubano ngo bifitanye n'Uburusiya. Yavuze ko bidakwiriye ko Ubuhinde bukomeza kugura intwaro ndetse n'ibikomoka kuri peteroli mu Burusiya, ngo ni ukubufasha no gukomeza gutiza umurindi iki gihugu kimaze igihe kiri mu ntambara na Ukraine, ngo kubw'ibyo Ubuhinde bukwiye kuzajya bwishyura umusoro wa 25%
ku bicuruzwa byoherezwa muri Amerika, ndetse hari n'ibindi bihano biziyongeraho bikazatangira gukurikizwa ku itariki ya mbere Kanama uyu mwaka. Ngo ntabwo ariko ari ubwa mbere Amerika yabishyiriyeho imisoro ihanitse ku bicuruzwa biva mu Buhinde, kubera ko muri Werurwe uyu mwaka iki gihugu cyashyiriweho umusoro wa 26% ku bicuruzwa birimo ibyuma ndetse n'ibindi. Gusa uwo musoro waje kuvanwaho. Ku rundi ruhande ariko Ubuhinde bwatangaje ko buzagirana ibiganiro n'ubucuruzi na Amerika igihe bazumva ko biteguye, gusa bugaye imyitwarire ya Perezida Trump. Ni no kuri inkuru dusorejeho inshamake y'amakuru twari twabateguriye. Reka ngushimira abanye natwe, nshimire Bizimana Didier ndetse n'abavuga neza Jonathan bamfashije kugira ngo amakuru abagereho ameze neza. Yabagezagaho ndi Umutoni Beata, impumeko y'iwacu irakomeje.